Bapak ini kita ganupan bani panorang on isi sene bata usia hita bani Kamis 1 September 2022 tapi pai maai ondos kunita lobe dirita maritoni na martonggo mahita. Bapa nami na isurga, terima kasih sombaun ur nami hubamu Tuhan. Rosidas bani panorang sugut niari on iha somani ham hape hanami jana ipergogohi ham hanami. Terima kasih mabamu Tuhan. Nalau ipukah kanami horja nami sadarion. Tetap yondos kun hanami Tuhan jana parlobe isise maritoni hatamu. Halane Bapa marsahap maham. Amin. Kita ganupan ani harga Tuhan ta Yesus Kristus. Bani sadario ni pa ondo subata hata ni bata bani Kamis 1 September 2022. Ay mana tertulis bani Yesaya 45 ayat 12 nini sonon. Ahudo na menjadi huntano on anjahajul mana yatasni ahudo manopa. Ahu tanganku sendiri do na paherbang langit. Anjaha ahudo na mamarentah ganup balani. Dalam bahasa Indonesia, ia tahu sonon. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Singganjai madasni. Bapak kita ganupan selamat pagi. Jana horas sobat ganupan. Ya dia tadi Bapak inang pai mai pukah kita horjata lahwanta bani sadario ni pa ondus sape hatan ni bata hubata bahasa ni bata makatahon iya do na menjadi hontano jana julma na atas ni tano arti ni bata do na manopa. Bapak inang kita haganupan mungkin rado hita kuatir badi goluhta. Rado hita lang sanggup jana rado hita mungkin holsohan bani haganup na ido pakon hita itu ngatongan ni goluhta. Kan na ido halani mungkin bahat na iraguhon hita, bahat na mungkin nalang boi ipikirhon hita, ahado nalahoroh, ahado nalau si jalohon marhitihon horjani tanganta, apakah mungkin berhasil? Apakah bodo langsung sonai baga suhurta ay? Kekhawatiran ay atau peholsohan ay rado sipata membahai kita gabi moru hapur sayon tahubani ne bata. Tapi rado homa ibatasi hita sipata kuasa ni ne bata nalau memberion hubata gugu nalau memberion hubata pasu-pasu halan di bagalan holso ne bagas uhurta ay tene. Halan ay pasingat hita maritihon ni hata ne bata on bahasa ne bata patugahkon iya do ne bata na menjadi untano on. Artinya bani Yesaya on ay masahalak raja Kores. Ya, janah bani panorang iji ay mabani halak atape bangsa Israel bani habuangan bani panorang ay na ijay do pakon sidia tongon ijay sitaronon marhite odo-odo ni bangsa sekitar na membayan sidia ijay loja ngayotan bahkan mungkin perpanganan ni sadia perpodoman sidia lang tursa. Tapi adong do janji ni bata na lau paluah kon sidia. Asihalani ay hape ipake on batado sa halak raja na margoran Koresi ay masalak raja ni Persia nalang mananday ne bata. Tapi ipake ne batado iya gabi alat ni ne bata ang gumunang iya maka ibere ma kebebasan atau pe ibere ma marhitio ni Koresi dekrit na marisihon membebaskan bangsa Yahudi atau pe bangsa Israel mulak hun habuangan asil mulak use hu Jerusalem lahu padiarhon tanu ni sadia asil mulak sidia hujai. Hape bani anggapan ni sasahalak atau pe anggapan ni bani bangsa ay pakon halak-halak na mabui ijai sing mungkin halak nalang mananda ne bata ipake ne bata gabe alat ni nalau paluah kon bangsa Israel bani panorang ijia. Tapi ternyata Bapak nang hita ganupan sipata nalang terdodo bani pikiran ni jolma ipake onne batado nahama hita jolma na terbatas laho memahami Allah yang tidak terbatas halane ne bata na transenden di luar pikiran ni jolma sementara jolma adalah pikiran na terbatas sangat sulit untuk mengetahui pikiran ni bata membotoh pikiran ni bata. Tapi halani ay lawi pabotoh kun hubata sonai pe keterbatasan ta bani hajol maun taon maningon yondos kun hita do dirita hubani ne bata marhitehon ni adong keyakinan bata
bahasa ne batado na mano patano on bahkan jolma pe ito pado ay majol manay atas tano on. Sipata ragu do hita, kawater do hita, sing ianggap hita atau bulu humahata honon, ibatasi hita sipata kuasa nene bata, nalau mambereon hubata, gogo atapi pasu-pasu. Berkat-berkat Tuhan itu melimpah banyak sekali nini. Tapi ra ibatasi hita maritoni holsoni uhurta, maritoni ketidakyakinan tahu bani nebata. Asibani panorang on bapai nang hita haganupan, ia tahun dohu bata. Nai batado menjadi hontano, anja jol manai atas ni, nai batado manopa. Jol ma itu padon bani tano. Jana manggulu do atas ni tano. Jana si panganon ni pe, roh do mariteon na isuan huntano. Jana si inumun pe huntoro ni tano. Haganupan humbani tano ondo. Artini nai batado ma bertanggung jawab menramutkan golu ni halak na persaya bani jana si pata nalang ibagas panagaman taroh do pasu-pasu ni bata na mungkin ibata si hita otik dasa hunjay lang sukup humbani suan-suanan kai otik dasa humbani gajiku ay lang sukup untuk basikolah kon otik dasa ay untuk modal humbani duit na hujulom ay tapi tidak ada yang terbatas bagi Allah. Kita do atape hita do na terbatas jolmaon tapi anggone batata lang terbatas berkat-berkat ni bahat bata bapai nanga si halaniai bani panorang on apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sonari ipukah kita horjata jana onduskon hita hubani nai bata jana biarlah pikiran ni batama namar horja haganupan bani horjata ai jana ijalon hita haganupan pasu-pasu ni nebata ai marhitehon ni nayondoskon hita haganupan horjata hubani nebata halani nebata ado napaherbang langit anjaha ia do memerintah haganupan balani nini haganupan na itanoon nay batado si madasi jana hita ay mas sebagai hak pakai untuk memakai pasu-pasu nini bata halani marguguma hita nay bata tetap menramutkan hita. Amin, martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan, do matongon isi se ham hanami marhitoni hatamu on. Napatugah kun huban nami, hamdu simada hanami, hamdu namanopa langit, hamdu mana manopa jolmain janaman ramut kun haganupan jolmain. Sipata Tuhan, ibatasi hanami do kuasa pakon pasu-pasumu, namambayan gati holsohan hanami bani goluh namion, tapi bani panorang on Tuhan, ipamas-mas hamanami. Jana yakin hon ham hanami hamdo si mada hanami jana bertanggung jawab do ham tongon bani goluh nami marhition ni hapentaran na iberkon ham hoban nami halani ay Tuhan ajari ham hanami mamakihon ahana adong bani goluh nami on ase pakyon hanami ibagas malas nyuhur. Terima kasih bamu ham Yesus ondos bamu ma daging pakontondui nami sadari yon. Amin.